आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या. जे आदी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले, खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा. तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला. तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. सर, जी ड्रोन सिस्टम आहा पळय, हे आमी लँडर आमच्या ऑफिसांसून ऑफिस स्टार्ट करता, थंयसून ते ड्रोन सिस्टम ऑलरेडी आमी ट्रायल घेतली आनी क्लियर पिक्चर गावता. आनी ते ड्रोनाची कॅपेसिटी रावंड अबाउट मोर देन 20 किलोमिटर्स पयस आहा. ते क्लियर पिक्चर येता. इवन नायट टायम पासून आमी हे करता जाल्यार सारकें व्यवस्थीत येता. आनी जशें जर जे आहा MLA जर तेणेन आमचे कडेन येवन पळोवचें, आमी जे केलां ते रिकॉर्डिंगूय आहा, फोटोय आहा, एवरीथींग इज देर. प्रॅक्टिकल आमी सॅटिस्फायड आहा ते केलें तें. आनी इट इज सेम एजन्सी इज डुईंग इन द महाराष्ट्रा. Speaker sir, see, this ugly bari ha. You are going to monitor from the drone. What I want from you is whether you will be able to attach it. Drone and identify केली. Boat ह्या 25 kilometers भितर. How will you attach that boat? तू हा ऑफसान, drone हा दर्यान, drone identify करता. How will you attach that boat? And what are you going to be a punishment? Will the drone be attached and permanently take a license and what is the procedure we will adopt? Be specific. See, this issue has been going on for a long time. Long time. Assembly discussions drone. Will it solve the problem once and for all? Will you be able to stop? I want an assurance from him. Simply telling me that the drones will it stop? How will you attach? What will be the punishment? Everything you specify. Then only we will be able to stop it. Government is spending money. You have got, as it is, you have got existing boats, attached existing system. What are you doing with all that? Will that cost of that boat hati? What will be the cost of maintenance? What everything you specify, you are just telling me now to will after doing everything, first the process, and then will you be able to stop? So give me a categorical assurance. Because sir, आमचे कडेन ऑलरेडी 2 बोट्स आहा आनी त्यो चालूच आसतल्यो. प्लस एडिशनल हे पळय ड्रोन सिस्टम करता ते फोर्स आहा तेका आनी तो डेटा पळय आहा. प्लस हायकोर्टान ऑलरेडी इन 12 नॉटिकल मायल्साक कोस्ट गार्डाकूय पावर दिला. कोस्टल पोलिसूय आहा. ह्या तिगाय कडेन आमचें कोऑर्डिनेशन आसलेलें. And so that accordingly we will punish the boats.